Tugiye kuvuga ku matora y'u Burundi. Amatora y'u Burundi twari tumaze iminsi tuyavugaho. Ni ngombwa rero yuko mu gihe hatangajwe umwanzuro cyangwa se mu gihe hatangajwe amajwi y'agateganyo, sindaza no kwita y'agateganyo hari kuko nko mu madepite byagaragaye ko CNDD yatsindiye 100% nubwo habakibora cya cyumba cyo kurekarama mu rukiko rw'ikirenga, ariko icyo cyumba mu Burundi biragaragara yuko nta gihari. So mu Burundi rero habaye amatora ubu ngo barimo aravugwa cyane ku isi yabaye mu Burundi, kubera ko nago byaherukaga mu bihugu by'isi ko abantu mu nteko ishinga amategeko baba abishaka rimwe. Ibyo bintu byaherukaga cyane muri Afrika mu gihe habagaho ishyaka rimwe mu gihugu, kubera ko Afrika imaze kubona ubwigenge benshi bemeza ko ari n'ubwigenge bucagase. Habayeho abantu bagiye ku butegetsi baba perezida ba Afrika, ariko bikubira ubutegetsi aho babaga bari mu butegetsi, ariko ugasanga hariho ishyaka rimwe gusa mu butegetsi bw'igihugu, nta rindi ryemewe. Ibyo bintu rero byaje no mu Rwanda niko byari bimeze mbere. Habaga ishyaka bita MRND, buri wese akaba ategetswe kuba ririmo, wabyemera wabihakana kuko nta yandi mahitamo yabaga hari yo kuba wahitamo irindi shyaka. So mu myaka rero 1990 ibyo ngibyo byaje guhinduka muri Afrika bimvururu, kubera ko byagaragaraga ko mu bihugu bibamo ishyaka rimwe habamo igitugu, kandi bamwe mu bayobozi bayoboraga ibyo bihugu bikagaragara yuko nta challenge bagira, ibituma bari shongoraga ku bayobozi b'ibihugu byo hanze Amerika na Buraya. Hanyuma mu rwego rwo kugira ngo babace intege bashyiraho politike y'amashyaka menshi. Haje amashyaka menshi abaho kugeza n'uyu munsi. Niyo ugiye kureba na CNDD mu Burundi iriho uyu munsi ijya ku butegetsi, hari amashyaka yandi basezeranye yuko bagomba kuzagabana imyanya, ndetse hakabaho na demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kuri uyu munsi ibintu byadogereye. Kuri ubu leta y'u Burundi biciye muri komisiyo yabo y'amatora bavuga ko yigenga, yasohoye urutonde rw'amajwi y'agateganyo. Bigaragara ko mu majwi 100 y'abantu bagomba, inteko nshinga amategeko y'u Burundi igomba kuba igizwe n'abadepite 100. So mu badepite 100 rero bari muri iyo nteko ishinga amategeko, iyo ugiye kureba usanga bose 100% nabo kwishyaka riri ku butegetsi rya CNDD. Ibyo bintu rero ntago bisanzwe. Ibi bikanajyanishwa no kuba mu gihe cy'amatora haragiye havugwamo intenge nyinshi. Muri ano matora twagiye tubigarukaho ko amatora yenda kuba, ubwo turetse kubijyanye n'imikorwa by'kwiyamamaza byagiye bivugwamo iterabwoba, abaturage bakabuzwa kujya kwitabira ibyo twakwita nka meeting cyangwa se inama z'ayandi mashyaka mu bikorwa byo kwiyamamaza, harimo nka yitwaye Prona ndetse na CNL. Hanyuma imbonerakure zigakubita abaturage, byagiye bitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko nk'igitangazamakuru gikunda kugaruka ku makuru y'u Burundi cyitwa SOS Media, cyagiye kibigarukaho uburyo imbonerakure zagiye zihohotera abaturage bagaragaza ko badashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD. So amatora rero agiye no kuba, amakuru avuga ko babita abarundi ngo nabagumya banga, ngo mu Kinyarwanda ni abarwana shyaka. Abarwana shyaka bo muri CNDD FDD babayobozi ku rwego rwa komine, ngo komine ni nk'akarere, baratumijwe hirya no hino mu gihugu, bategekwa ko bagomba kurara aho hagomba kubera amatora, ku biro by'itora, kugeza kuwo hasi kuri nyumba 10 ahantu bazatorera bagombaga kuharara saa 2 z'ijoro, kandi akabacungiwe umutekano na polisi. Amakuru avuga ko abo bantu baraye barimo gutegura utundi dusanduku tw'amatora n'izindi mpapuro baziteyeho kashe, ku buryo abantu bose baje gutora mu gitondo hirya no hino mu gihugu byabaye imfabusa. Waratoraga hanyuma nyuma bakazana indi box yitora. Binavugwa ko binashoboka yuko amajwi yaba yarabazwe n'ibice na se n'amanota yagiye ahabwa abandi batari CNDD, baragiye babagenera uko babyumva. So ibingibi rero byatangiye kugaragara muri campaign ko CNDD ishobora kuba ishaka kwiharira inteko ishinga amategeko yose y'u Rwanda, kubera ko mu bagiye bakurikirana politike y'u Burundi yavuba ahangaha mu nteko ishinga amategeko niho hari hasigaye umwanya ndetse n'ijambo
mu bibazo bimwe na bimwe bibera mu gihugu. Burundi bufite ikibazo cy'ubukungu bukomeye cyane cyane bikagera ku bintu nkenerwa by'ibanze, harimo isukari, harimo ibikomoka kuri peteroli byo bita ibitoro, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ku buryo abarundi mu by'ukuri muri pozisiyo yo gutora CNDD-FDD imaze imyaka 20 ntago ubundi kubijyanye no kurebesha amaso byagaragaraga. Ariko muri campaign twatangiye kubona abantu bamwe bidoga cyangwa se barimo kwinuba. Harimo uwitwa Nestor, ngiye nkibona ko uwitwa Nestor uyu nguyu ahagarariye ishyaka rya CNL. Iri ni ishyaka rero ryaciwemo ibice, aho ku ruhande rumwe ryari ishyaka rya Agathon Rwasa, ariko kuko mu matora CNDD yari ifitiye icyo nakwita ubwoba Agathon Rwasa, bamukorera amategeko atuma atiyamamaza, hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo banakatamo ishyaka rye ibice, ni ryaba organize bagiha igice kimwe bagiho wingo witwa Nestor. Nestor yatangiye kwidoga hakirimo ibikorwa byo kwiyamamaza, avuga ko amatora ibikorwa byo kwiyamamaza bitarimo kugenda neza, agaragaza yuko harimo kubamo amanyanga. Kandi uwo muntu twari twiteze yuko ari umuntu kuba CNDD yamukoresheje mu gusenya Agathon Rwasa byahitaga bimuha amahirwe cyane, kandi umuntu ushobora kuzinjira mu nteko ishinga amategeko n'iryo shaka yashinze ku ruhande, noneho CNDD ikajya irigira agakingirizo. Ariko iby'agakingirizo byavuyeho, nawe atangira kwidoga, aridoga aravuga ati rwose aya matora arimo aragenda nabi. Hanyuma hari abandi, hari abitwa ba influencers ku mbuga nkoranyambaga ba CNDD bakomeje kugenda bifashishwa mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Bose ikintu bahuriragaho baravugaga ngo hari nk'uwo nkunda kubona yita ngo ninde nice ni harya barundi intera hamwe ikimbonera kure, yita imbonera kure, yitwa Simbizi wa Semuvuma, nkunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga. We yavugaga yuko ndetse n'abandi bagenzi be muri iyo groupe bavuga bati twebwe icyo dushaka ngo nuko batazongera kutwiba amajwi, ngo bya bice ngo byaburagaho ngo kuri no nshuro bagomba kubishyiraho, tugomba kugira 100%. Bikagaragara ko hari umupango wo kuvuga bati reka twiharire inteko ishinga amategeko, kubera yuko mu Burundi kuri ngubu bigaragara ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwaranizwe, ndetse n'abanyapolitike benshi nyine barahunze nyuma ya 2015. Hanyuma bikagaragara yuko nta hantu abantu bakigirira ibyiyumviro byo kuvuga kuri politike y'igihugu cyabo, kubera ko iyo bivuzeho hari inzego zabo ziperereza zinjira muri ibyo bintu zikaba zaguhohotera kugeza banakwisha. Ubwo rero mu nteko ishinga amategeko, kubera ko amategeko y'u Burundi buranira ko amategeko ameze mu bindi bihugu, iyo uri umudepite mu nteko ishinga amategeko ntago uba wemerewe kuzizwa ikintu wavugiye mu nteko ishinga amategeko mu buryo bw'amategeko, ngo we wavuze ibi nibi ngo bagufunge, bavuga ngo wavuze ibi nibi, ufite ubwo burenganzira. Hanyuma ikindi, nta muntu n'umwemerewe kugufunga, kubera ko uba ufite ubudahangarwa. Kugira ngo bagufunge nuko bakwirukana mu nteko ishinga amategeko, kandi nabwo kugira bakwirukana mu nteko ishinga amategeko nuko baba bakoze amakosa. Buri abadepite nta makosa menshi bakora, kubera ko bo inshingano zabo ni ugutora amategeko, urumva rero mu gutora amategeko nta bindi bintu basabwa. Hari abantu bashinzwe kuyubahiriza, aribo guverinoma bisanzwe, guverinoma itabyubahirije hari abantu bashinzwe ibijyanye n'ubutabera, bakabakurikirana n'inkiko bakabafunga. Urumva umudepite aba ari safe mu bintu bijyanye n'iyi miborere ya buri munsi. Niyo mpamvu hirya no hino ku isi ntabwo uzigera wumva ngo umudepite ngo bamufunze ngo yanyereje amafaranga, ngo umudepite bamufungira ibibazo bye, cyangwa se aba yavuye mu budepite ashaka kujya mu zindi nshingano. So hanyuma rero ibyo byose mu Burundi kuri ubu ngubu ubutegetsi bwabo imbere muri CNDD ubwabo ntabwo bumvikana. Ariko aya matora yari exercice ya mbere yerekana koko niba muri CNDD bashobora kubona no wongeye kumvikana. Ikigaragara mbere y'amatora bagiye hamwe barumvikana ngo ati none reka turebe ibijyanye n'umugambwe bakora ya politike, ndetse kuri no munsi ubundi biragoranye cyane rwose kuri no siyarurema kumva ngo umuntu yatsindiye amajwi 100%, noneho nko mu nteko ishinga amategeko ari imyanya myinshi igeze nko ku 100. Wenda nko ku mukuru w'igihugu byashoboka abaturage guhuriza ku muntu, ariko nabwo ntago habura ibice by'abantu mu by'ukuri bashobora kuba
batora abandi bantu kubera ko uko tubibona ko no munsi ibyumviro by'abantu uko isi igenda izamuka abantu bagenda bagira imitekerereze itandukanye noneho byanakubitiraho n'ibibazo biba bihari by'amakimbirane by'intambara by'inzara bikaba zimwe muri factors zishobora kuba zatuma ubutegetsi buriho butakaza abantu cyangwa se bukaba bwagira n'abantu benshi ariko nibugira abantu bose 100%. So kuri uyu munsi rero abantu baribaza bati birakurikira heki. Ibi ngibi biragaragaza ko Uburundi burimo kwinjira muri demokrasi y'igitugu. Katubyite kuko nawe babyita demokrasi. Baba barimo kubyita demokrasi. Reka tuyite demokrasi y'igitugu. Sendede kandi ahangaha byerekanye yuko bashobora kuba baricaye ubundi imbere byavugaga ko umunyamabanga mukuru witwa Reverien Ndikuriyo atarimo kumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko barimo kumvikana. Ahubwo ahandi hantu dushobora kuba twabategera dushobora kuvuga tuti ese umwaka utakwaza amatora y'umukuru w'igihugu bizagenda gute. Intangiro bererekana ko nabwo system ishobora kuba yarakoreshejwe mu by'ukuri nayo ishobora kuba yakoreshwa ariko mu gihe none havukaho gushwana kuko umwanya mukuru w'igihugu ubwo urashakwa n'abantu benshi wa mbere yawushatse ubu bari muri gereza yitwa Munyoni undi uvugwa kuwushaka n'umunyamabanga mukuru wa CNDD Reverien Ndikuriyo nabwo narekura Evariste akagaruka nta kizahinduka ariko ashobora no kuboneka n'izindi mpinduka. So kuri ubu rero mu by'ukuri ikintu dushobora kuba twavuga nko ku gihugu cy'u Burundi nuko kuri ubu ngubu navuga ko binjiye mu buryo bw'igitugu mu buryo bweruye na hantu na hamwe urumvikana nta gushobora kuba abaturage nta gushobora kwitorera amategeko ngo yashyireho nta muntu gucalenjinga none kandi binagaragare ko yes mushobora kuba mwese mushobora kuba ishaka ryatorwa 100% ariko ibikorwa ushaka kurangurira abaturage cyangwa se ibikorwa ushaka kugeza ku baturage uyu munsi niba nta bihari mu myaka 20 bizagenda gute ko igihugu kirimo kujya habi binarengeje mu by'ukuri nuko cyari kimeze yewe no mu gihe cy'intambara. So gira ngo bakubwire nibyo ngibyo namvuze rero kubijyanye n'amatora mu Burundi. Yego ndeka tugushimire nta kibazo urakoze cyane ku sesenguzi bwawe duhaye reka twakire n'abandi bagenzi bacu ku murongo wa telefone. Urakoze cyane ukomeze